Buenas tardes a todas y todos. Sed bienvenidos, sentidos como en vuestra casa, porque así pretendemos acogeros. Avui és un gran dia per ser feliç. Mira quina frase més senzilla i més contundent. I per què és un bon dia avui? Perquè és el 31 aniversari de Projecte Homo. Sí, per què no? Clar, és un bon dia per celebrar. Però pens que tampoc és l'únic motiu. És un gran dia per ser feliç perquè, per començar, hi som vius. Ara hi som vius. Per començar aquí, en aquesta latitud, en aquest territori, podem estar tranquils, podem estar segurs. Podem mirar a la cara de qualcú que tenim a vora sense sentir-nos avergonyits, sense sentir-nos en culpa de res. Avui és un gran dia per ser feliços, perquè al Manco tenim una persona que ens estima. Al Manco una, o dos, o tres, fenomenals que tinguin molts, però sentir-nos estimats és un motiu també per celebrar que avui és un dia no només avui, sinó el que queda d'any o el que ens queda de vida. Podem apostar per donar aquest missatge a qui avui està patint i lluitant per sortir. Avui és un gran dia per ser feliç, perquè avui és un gran dia per celebrar amb vosaltres que hi ha gent que està lluitant per la seva vida i que se mereixen aquesta vida digna com la que tenim qualsevol de nosaltres, amb dignitat, amb orgull, d'haver treballat per haver-se aixecat, d'haver tingut un problema enfront de sa cara, per afrontar-lo i aixecar-la i tirar endavant. Per tots aquells, per donar-los força a l'esperança i a la lluita per una vida millor, us demano un fort aplaudiment. Bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. A mí siempre me dicen o me piden cuando hacemos este acto que hablemos de nosotros, ¿no? Y también había pensado decir casi lo mismo que decía él, no con tantos valores y tantas cosas, pero sí la importancia, ¿no? De que siempre tenemos a alguien al lado que nos quiere, que nos ama, que estamos bien y que eso es un gran día para ser feliz por eso, ¿no? Porque yo estoy bien. Yo puedo decir que para mí es un gran día de ser feliz porque hace 6 años yo estaba en Berlín mendigando en los metros y vendiendo periódicos y vivía en una casa abandonada y mi madre me podía llamar de vez en cuando yo conseguía un teléfono. No nos preguntemos cómo conseguía el teléfono, simplemente que lo tenía, se lo pasaba y a lo mejor estaba comunicado con ella 2 días, un día, una hora, ¿vale? Y después, 6 años más tarde, 6, 5 más o menos, estoy aquí, en este escenario, hablando con ustedes. Tengo una mujer y tengo una hija, a quienes quiero mucho. Y para mí eso es un gran día para ser feliz. Bueno, primero, dar las gracias a Proyecto Hombre porque este año es un año de artistas, ¿vale? Yo soy profesor de teatro y director de casting. Gracias a este proyecto he podido trabajar y hacer lo que me gusta. Y hoy vamos a tener 2 cantautores también. Y el primero es Toni Bert, que nos cantará con su música. Y esperamos que les agradezca, que les guste, ¿vale? Que lo disfruten y que piensen en todo esto lo que les contamos. Por cierto, me he olvidado, siempre me olvido algo. Yo cuando subo al escenario subo con una estructura y al final hago lo que me da la gana. El globo, ese que os han dado a la entrada, por favor no lo infléis.
como el chico ese, a ver, levántalo, ahí, levanta. Todo esto, no. Ok? Vinga, Toni Bar, per favor. I bé, jo vaig ser un altre, no sé si és l'any 2007, i bé, una meravella. Me va regalar una segona oportunitat per viure i jo intent correspondre diàriament i una de les maneres ha estat fer un disc, fer-ne un altre i ara vos cantaré unes cançons que vaig començar a escriure l'any 2010, vaig seguir escrivint l'any 2013 i encara avui les estic cantant perquè a la gent li agraden. De vegades m'han entrevistat a algun mitjà, m'han dit, perquè clar, la música se mou en uns ambients més, ho hem de reconèixer, superficials, no? I no te fa vergonya cantar coses de tan bon rotllo? de coses, de valors, d'amor, no te fa vergonya xerrar d'amor i xerrar de coses? I jo sempre vaig dir que no me feia cap vergonya, que de fet trobava que allò que havia que fer, no? I bé, avui és un bon dia i pareix que aquesta cançó l'hauria fet aposta per avui, però la vaig fer fa molts d'anys. Crec que quan N'Estrella, que va ser seguiment meu i després mos varen casar i hem tingut filles, crec que quan esperava la primera filla i tot això passava, encara no era alta tampoc. Aquesta cançó és d'aquella època. Avui sents que has arribat el destí. La vida torna a començar. Avui comprens que els records són com cendra i els sentiments són com vent. Avui és l'eternitat. Avui és l'eternitat. Avui és el principi i el final. Avui és l'eternitat. Va venir otro artista, otro cantautor, Pep Swassi. Bueno, ya dicen que es reconocido aquí en las Islas Baleares. Ha sacado un disco de unas 10 canciones que se llama Equilibrista Emocional. Vamos a disfrutar, vamos a abrir nuestras mentes, vamos a abrir nuestros corazones. Pep, por favor. Bones tardes. Quin bon dia per ser feliç, eh? És curiós perquè la meva felicitat va començar molt a por. Jo no era conscient que avui en dia seria feliç. Jo pensava que era feliç, però és que avui puc dir que som molt feliç, i en consciència. Recordo aquell dia, amb molta por, que algú me va dir: tens un problema. Jo no tenia cap problema, però la veritat que va ser una passa en band el que va ser el meu procés dins Projecte Homo. Avui fa uns quants anys, fa 4, no avui mateix, però sí aquest any. I quan vaig sortir d'alta terapèutica, durant tot el meu procés del Projecte Homo, anava escrivint, anava fent lletres, i un bon dia vaig telefonar a en Jesús, me vaig veure amb en Tomeu, i els hi vaig proposar que les lletres que havia fet en les músiques tenia un títol que era Equilibrista Emocional i explicava tot el meu procés d'emocions i de sentiments que me feren aquí experimentar,
que m'atragueren, amb tots els usuaris i també els terapeutes, un equip terapèutic i un equip del projecte Homo que és la meva família, la família de la meva família, i així, correlativament. Aquella por va ser el primer dia que vaig dir que sí, que tenia un problema sense ser massa conscient. El següent dia va entrar a projecte Homo. Quina por. Molta por. Però de veres que n'haver sortit, avui me sent molt feliç, com a mínim la felicitat en aquell estat, perquè és un estat, li prenc consciència i l'he vist amb intensitat. Aquell dia que tenia tanta por, vaig mirar per retrovisor i hi havia el meu fill. Això m'ho va ajudar. Això m'ho va ajudar moltíssim. En aquest disc equilibrista emocional que cedesc tots els drets d'autor, les ventes del disc, que per cert el teniu aquí, tot va destinat a Projecte Homo. Hi ha una cançó que és un conte que quan feia el procés del Projecte Homo me'l vaig inventar per contar-li cada vespre al meu fill i agafar força. La història d'un cavaller, que sou tots vosaltres, en aquest cas és un cavaller però també podria ser una dona. Se l'ha partit el cavaller. Si te sent respirar, se me'n van tots els mals del meu dia. Avui m'has tornat a demanar que te conti aquell conte on hi havia un cavaller de fa un temps que amb escut se protegia de l'espòs d'un infant. I ell no ho sap. De cop un dia va decidir afrontar les pors que el retenien dins un món de fosca i tristor i canviar-les per llums i alegries. Valent és el que té por, la mira i la desafia. Un bon amic m'ho va dir i té raó. Desperta, ja ha sortit el sol, no ets conscient que avui serà un gran dia. És hora de despertar i recordar aquell conte on hi havia un cavaller molt valent que lluitava nit i dia a l'espòs d'un infant i se fa gran. Cavaller. Moltes gràcies. Ara el artista de la noche, No me peguis, Tomeu, però, No et pegaré, però et demanaré una cosa. Antoni ha cantat, en sentit cantar, des de l'ànima. I no està previst, i això sé que no s'ha de fer, però ho faig. 2 minuts de rap. A Comunitat li varen prohibir, però avui val la pena que... Va pasando el tiempo y el tiempo me dice que no hay soluciones para razones, tantos corazones. Son los dones a cuales les dicen que no tiene sentido lo que haces hoy en día. Pero mi día es vivir cada día y sentir, por eso estoy aquí, sí, por eso soy así. ¿Es la vida tan difícil? No, solamente es difícil ser feliz, porque a veces hay que sonreír y dejar volar la perdiz.
Hay tantas cosas que no entendemos, corazones rotas, mujeres que te dejan, hombres que te persiguen por una razón. Claro, el dinero lo tengo yo y no su corazón. Son las razones por las que yo hoy lucho. Hoy solamente lucho porque quiero estar siempre en el mismo sitio, a la misma distancia y en el mismo progreso en el que estoy ahora. Por eso, no sufras más. Pobre corazón, con la razón yo te doy este don. Me abro mi corazón, te doy la emoción, con tanto que no tengo más razón de decir que quiero a mi mujer y a mi hija. Que soy un sentido, que mi sentido es sentir, solamente vivir y ser feliz. Que el corazón es el que me sonríe cada día cuando me despierto en mi cama y ya no siento estos sudores fríos, fríos de la noche pasada, en la noche que estuve cansado de tanto amar y tanto ver, de tantas cosas que no pude comprender. Ahora ya no soy ese niño tan chiquitito, tengo 31 años y tengo que trabajar cada día para pagar el alquiler. Hace 5 años, antes de abrir aquí me decía: cuando vamos a hacer la apertura yo quiero que tú y otro compañero mío cantéis un rap y no sé qué historias, pero claro, te tienes que mantener bien. Y no salió. No, pero hoy sí. Yo estoy emocionado y súper contento. ¿Por qué estoy contento? Porque compartir la vida a veces son palabras, pero aquí es realidad. Yo me acuerdo cuando pensamos este edificio, primero decíamos, tiene que tener luz externa para que poco a poco nos llene a nosotros. Llámeme mañana. Mirad, Sí. el título de hoy es un día para ser feliz. Pero yo quiero unir quizás dos cosas de una canción de uno y otro. Tú, Tony, hablabas de la eternidad. La eternidad es ahora. A veces pensamos que la eternidad es el puñetero pasado que nos pesa. ¡No! No es el futuro que a veces sueño. Tampoco. La eternidad es ahora. Y hoy día, para ser feliz, no se trata de todo el día ser feliz. Se trata de ahora ser feliz. Y lo podemos ser todos. Y todos tenemos la experiencia de habernos equivocado. Y no solamente por cuestión de adicción, de drogas, otro tipo de adicciones. Hay muchas otras historias a las cuales nos vendemos y nos revientan y nos destrozan. Nos joden. Pero es posible, con los pequeños detalles, aquí, con los pequeños detalles vividos, queridos, amados, compartidos, que sea un día feliz. Yo soy feliz, profundamente feliz. Y lo soy compartiendo mi alegría, mi felicidad, mi lucha, mis dudas, mis miedos. Pero vale la pena. Amigas, amigos, hoy, ahora, tenemos derecho a disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida no es huir de los problemas, los tenemos, es afrontarlos. No es soñar en no sé qué, es los pequeños detalles de cada día. Vale la pena porque tienen sentido. Vale la pena el otro y valgo la pena yo. Vale la pena el trabajo que hacemos cada día. Ánimo y moldáis. Globos. Por ahí hay alguna señorita que todavía... Por ahí se ha escapado ya uno. Mira, ahí hay como una fila ahí.
Siempre a las personas importantes en Proyecto me lo suelen poner adelante en la primera fila. Yo no sé quiénes son, pero hay una parte de las personas importantes que tienen los globos hechos y la otra no. Toma, yo le doy un globo si quiere. El aire que le falta. Vale. Si idea és que nos aixequem tots, posam el globo, els que no l'han inflat molt, però ja veig que qualcú que està així petitó, serà més difícil, posam aquest globo a la cadira i al que yo cuente 1, 2, 3, traga, nos sentamos encima. Eso se llama una traca final. ¿Vale? Para acabar así, con algo grande. Pero no os explotéis todavía. Hay algunos que están emocionados. ¡Ay! Venga, chicos, ya. ¿Estamos preparados? Venga, ponedlo ahí y... 1, 2 y 3. Moltes gràcies per tothom, moltes gràcies per aquestes persones importants que venen cada any a veure'ns, para los terapeutas y los familiares. Adeu.